along All at right. life. Well, the klumalap ke kung chisom to gonna get pelching whether we and we'll done the critical check in we might work try in kakulomalap kaksigin kat ke pelching. But the kakulapin na ke maluti nam chingya. Thus the Chamberlain no luo. Grow in the fear of the Lord. Grow in the fear of the Lord. Kapag hinchang ang chinlem. Kapag hinchang ang chinlem, so ka sapta siya, waslo nagigkos. Hindi ka na akyok ke me, maliti siya mataga ke week. Week nga, pang ya kapag,
tamil trescal the get from Luchige Mantea. We could not on the Mantea, and Trella Malchingen, and the go. Bakashina Lane the go. Finger Isam Mantea, Ebacos Matagoke. Me from Luching the go Marie Dacosne, Metal Acos for Singalai long old. Metal Singalon course for Singalon Gortnike, Singalai course. Son Sapta long see for Singal Megortnica Singalai course now. You Peter told you, Singala course, make a single megos we for Singalai course. He tak Singan Matagage, Stern Listen Commentary, King Chain version the Gage, Son Sapta long see for Singali course. Son Sapta long see for Singali course. I got to go, Katashke, then Mushing, look at checking card. In the governor, Yoke, Lagadashke, Unidacluo, Singan to come take Generally Nagosha, because the Lungalang Act Michelle, Lungalang Act Michelle. Grace and reconciliation, Kadashke Unidaclu, Koto Aclu, Singapore, La Lalfunikolan Church, enduring beliefs of the church. Now, relationship like Siga unit upon it, we do a pharaoh, it doesn't make a unidactol in Axefilapo. Koto Sing. So I got a lick in a Ashke Proya, and I'll just action got like, you guessed a little bit in the go. We met Ashka wine Agola. Custom it like a gas mold. I got to go lean again, or you might get Nashka do to Modetolu, for Singalon Cossinali Coshakal in me, Bible Naga water on one god. Ashbain Liti, in Kai, in Actuoshi. Inakata Yamashi was not in weight, the Wetland Garden. She was not Akula Fallen again, Mawuna Gave. I'm a bang the Wetland Garden, she wasn't Akula Fallen again, Mawuna Gave. The Castle got me up again, we say, oh, Yamagat Gainashke, Mashi Wasner. Castle got not got Gallangella, Utaka on one god. Yorkshire. Then I'm going to get broil larger. But as I go, a little coxing got get broil get benching it. We've been up boil and Nagay. At the boy young now, in one of Belnagawa, I'm with Triskel let go, in Agalin with Lash Nagawa, in our got Lepe. Sakulo Malla, Joshland with Nagawa. We've been a let go, see context land saw gas. No. We say for shame and for slow again, question of the Gagate. Now, little if in Womo, one of those get catching cold in the two was on then, but that's like a taff care force, all Kosnike, sing a loo. So, we saying it, that care for slow again, course, little in oil on Chilan got us taff like a force all Kosnike sing a loo. The shock the go. I left focus like a for slow again, course. Now, shape and mashaying in Nakyoki. Grow in the fear of the Lord. Grow in the fear of the Lord. With that being said, Namnash, at some like a project benching it. Not to go some bell nation, Tamil Trisker. That's a project benching it. Pabagadal shoe coxing from Gemanago. But Tarlena get phone share, the lane share, that the gonna get benching and cheap bread. Let Nashum acknowledge kung the one got one of them got multi van the loss. Got a lip brand, got a light shake, got a shaker, got a McNagay. One in oh yeah. Got a rush van into the shoe or compay castle. Compaki a pelching or got a little shoe coxing compapa. But Kulomalap Nashum. Kumata intro no matang 80 mana kayo. Wang in makain wukla yung. Kumkain wakla ang chiven mat na kayo wakipelching. Kumkain din siyan mat na kayo. Mana kayo kumarela. Kaya sham lom. Kaya kas mol lom. Kaya lanman met lom. Kaya ko sakir lom. Kum sham narela mana kawan kasha fel. Wang in kat wan ako. Wang in makain the gamitigi ko.
One mate, one maganda kum infinite in managawa, suffering, kum one matawak, one shaft, like north nine pelnake, north nine pelnake, dinner, limited. When I pram lakalim yet, we pick a small makalim yet. From Gaslum na Jelesi, got Mutsakawi, got finite, got mortal, got limited. Now got Mutakin Jene, Papa Namanashi, Ikas Nashislai, Nana Pogadin, a passionation in Pelnagawa, all in Halunashuna Coxikin go. Banga or Yashimara, Filgatif in Fellashing. Got in worship become, Shakadara, Peke Pelchimakadeshunko, Joe. I got the guy, I got photo to learn Managawa. One gas mode no macalin make a room told you long told you. Got no guy one might look at photo to like a woman alone. Okay, she been packed in low umbrella pen a mitty umbrella and Kashawa fell umbrella time canikin, selfish, redemptive. Mandagaishta Makuluklan fell a say. Acting yok lom, long lang long shika lom the sky sheep. Though at nay, mitty umbrella and Kashawa fell. Kat kulo malap na siyang baba. Parang niya ko walom na siya sky shake belching that alle pas na suming kaksikin kumke. At kulo malap ke placings. Kung continue places with neck and fin at mtake somnigi mapayelong. Kung point ka din pel na kawaya siya na siya. At kulo malap placings ngayon na ke siya ulasya. Na ke talik na atas. At kulo malap na ke en matalas, may mungunas, manim. At kulo ke malas, mana ke wange, umesya na siya slayla, sipe, akes makanyela, kat patimbalan kat, ngon kat aking kat. Kat pakyalan siya na fela siya, kat taga, inkaksakin ko mero, crit commission siya mamakalan niya ke metulong lago, fos siya lago na galungo. Yok ti ginagawa, masap siya mawagtal ko, ke metulong luo, fos tungo yung na galungo. Kadin lang siya kumimit. King siya kewa, king anas kewa, kinan kas kewa, kadin lang siya matalan lat, wana kat lang siya tsipen. Akalan niya kumasingan papa, sinwan na timatang lat siven. Elpa, lemlan, siapot. Elpa kat mong na yoroin, pel na kewa kemong sing. Papa kadin siya na masyasing kasaw ke pelsing. Kung kaya na pa kayong kasyakat. Kaya small long we leadership, we presence lang kat the Holy Spirit. Siya kumulay lang na siya, matagaw mga for lao, yak lalal fong, eh pa po yung kat, reveal na siya Genesis na kaya Revelation. Lay lakat yung kapkapat na. Fear of the Lord siya. Spirit siya mautel ko kalam kaya, ay siya saktas ngal siya for slew. Spirit of fear of the Lord. Yan ang pang starting point, lanmit na kayo. Impel na kayo. At kulang malak, kaya na kayo pa. Katsong nigi kong, katsong nigi doctrines long, malitut long. Kakispen, lang kalang pakatang yok long, kung si pa guestan kianik sa kong. Nakikuran lang ministry na let to go, kipay singin proclaim. Mapayal long, rip makin, cash mold long, mawdal ka kaya. One long. Wala luto mo dito, for singalong ko singali ko siya kalang. Katsu kak sa king kong baba. Flocking kat, long broilers, flocking kat, kat arke. Tafong nila yok siya. Agat lalal fung kong mo. Lang ka lang long. Nanak manas long. Lang siya kao long yok kiki. O yan tafong nila kumaklit na kayo walang fella siya. Kumakalan niya kaya, finchak siya kaya, wala na yung Jesus Christ. Agat lalal sukak sa king kong baba. Agat kulang malak. At pwede matlas na kayo ngayon. Esmak na naging mapayalong flok. Wan na may kektagat liya naging laying sa siya naging laying mat.
Papa kas mo lom tago gengon man God. Laila ka din tayo room. Flok na room. Kat matasano takyak si Papa. In pangan mas ma focus lash. In pel na kayo. Wala ma ikyak na shish nga. Ako na nagkakalan na limit back. Kat kaksakin kong Papa. Itala yung wangin na pa yung maupe. Wangin. Kung katsin ma. From na rela man na kayo. Kung master of healers. Inak kayo manaslash kabel singa Papa si back. Akas makinig ka. Wangin. Ako hindi kayo na. Lagal fung lash ka din broy. Kaksakin komin. Tetafaluin faithfully. Siya kay in the name of Jesus. Man na kayo. According to your will. Kumak fashion. At broy ka may. Lash na kayo maksak ng tage. Pelin yok siya lalos ke, may siya lash mawangin la ke pelf toto somla. Sid pa nakalam niya na siya Papa, yung wangin niya siya. Nasilos na kayo wa siya. For lao liya ka lalfong. Or ke pelching at broy Papa, ak freshin siya na kayo wa siya siya nam take. Makikiaplan fella siya, ak freshin siya, kadin fulot na room. Eis, wan na tum ke pelching, meti ki bat. Kasi gadwan akong Akalami ke gas molum. Gasol gas na Damascus kum interfin kes ben mercy, praise, bakten yoklum. Siagat liye na paya, akalami ke. Gas molum ke wan na tum Jesus Christ, el dagay moluna. Pela na fond. Kes ben bakten yoklum. Long suffering, ten, ke siya fan na shish. Insum na ke. Eternal damnation chimo, akalami ke. Takyak mongol chi fasalgus. Or glory, praise, na kayo mo yung sokat na rin kapal siya nga kaksakin kong Papa. At kulang malap. At kulang malap. Ay siya na siya sokat sapta. Ka foslo na gayikos. Ay siya na siya mapayalom, siwas-waslom. Payang-walom. Arulom, malangwa, yak tingin na kakas mo yung kapal siya. At true kaksakin kong gamanagawa, broy, kaya Jesus siya matlang lash. Amen. Amen. Pero na akal niya pelching ito siya la tamalay. Tamalay la fast na mit. Ko yang na kataga usi marita broila na. Ne ko first by first. Pelching mo ito siya la tamalay triskal in fast na mit. Liban klamalap ki kasi payangak inka nakalin betlas matakongan wipe na ki in prayer gaskewa kali na wiyan siyas na ki oyalan kat papat marsin kasavat fast na mit kulobe ki samdel lom ki metlas ma pangla pengen yok na ki siyaungan siyaw lan met wiyas ma mtullangan kadineta la pelsinge compassion lash nale kadin ka nakalami wala los eki kadegen metlal fungi kadin pray ki en katashwe kisbin naklash kelosa aklo malap ki saklungan nila mesi aklo ki mandikonge ngan me isla dragin Wala. Ay, mag-lighting lago. Lumalap na ulipan. Nangan, takpagulogis bin. Me, matlas pe makumprage, matluas mo, ikin manas. Kofini ka siyo ye magat face challenge kem singe. Parang orale, tesis na ki, matayang las na ki, natut kinyan sogas sa kong ko sogas simit. Ametigi may fact for automatic ko ki background ng angan aklin met wish matakonge. Am dahil bit o si Thompson aklin kom kayo we kom yang dam dahil Kenye Charlie kayo na siwos na akin na si masing ibang central message ki sokasa panga support ka angan akil kusumtan Christ
Jesus. Siya orek na siya slan mit man God was medal emolila. Tagun bangan kada mame central team ki kataga na ki sokaso. Kadito ala ki uleng mato Soap Sam Sokas Ecclesiastes Ondan Solomon pabukleme koşma categorize mo panganpuk ma kasin lalmet met wisdom ka poetry ke payapalakataga sangin gashikat ke nara ke takolash misyenge ke katrano ke sokas el buksima dikiaki mo a book of moral ethical instruction na may morals yung pa inkain academy na ke principle ke mapayi na ke ilapayi na may ethical el shlakun oye pena na ke sompe na ke ilalash kasiye example ke anba fintale wallet sigum konayak moral lasha decision jimai ashukum in all honesty ka integrity usina shishkarin folokan la masi mate malas na shugin ganik mamachimalangan in gangunayak when mana kayo mga tsakakan yurosh mate malasha it has a way in gainan na ushipe guilty conscience slash kuluko yepe lash. Na panangara lut ke bukshinge elanan guidelines si mausina siya matridia na ke wise oye makatita mo mataka ke lalmet met maulan met ma pang makatli katita mo siwo sa rik malalosa pangema ke righteous living ke malangada. Nang ako min, sin kun na ke masidelvak mo, eaten ka pitfalls. Pitfalls nga pa, katkano si example kaya pa, senior si accepted na ke college si. Ang pitfall. Nahil bank on his laurels, maigan reladari ki ilita ki kayel naldena manilsholan naldena ro kaya nga yaklalan shulpe akyok ki yaklalan masinga te yakla pitfall pepa makumak mashala nakatafayala leki me desire si ka purpose driven jilakum kadin kain shulpe na fasheng fashnamit Nara, kaya chamram ke pitfall nge, ako min deptate na ke ungodly conduct. O ye masafal, ma timalan God. Ke chamram ke kaya no ye nge ail shalep. Shalep me, o ye makat kan cover na ke discernment na ke mawunge. Na, as timeless appeals ye, kaya timeless singe pa, and then affected get time analen timeless appeals ng analen attractive pel na kayo kung kuan dila if in effect ki pelal Solomon ko Akur ko Lamuel ko siya si mamot ko yak mo sumasta me kas ko sokas el fall na ki peje si be fall na ki pegatash pegene el timeless el naka-cover kanin subject matter. Nagkakanin o iya nagkimolma. Na so kasa very succinct, brief, clear statement. Ma regalan convey message ka information. Na panang imay mawelel. Nara kikat sham ki timeless appeal kaya.
na subject kenge ona si mama relevant bagi mo lakoma e kan gashi yakum ke na le gashi yakum na ke injudela la biege proper attitude mga kuminaske e mafakya mga kumin karangun kadin de tatang ge pitfalls nge conduct la sho ila kalemiepe characteristic lakoma nara kigat shamram ge proper nge so guys bukshilan God nga kumin wise up mola kumain live righteously el treasure bukshima usi kasin lalmet nga kumin orek makin nara nga kumevin folokle liena ki pellal mosise nakitaligil ko nga dalig ningat nga Israel nga art degree art maasap may tiyakyang na silos na Deuteronomy akos wastimekos na giyon kosan akalemila it would be wise up ingan mol fall na ki masap makada sang sil Moses nga sindalig Israel nga palfak ki Deuteronomy akos timekos on kos I have taught you laws and rules as the Lord my God commanded me. Moses ilfakange. Kumeni na kuminkain. Ak falet yung masap nge. Yok na kibel ko si utyak na ki en malole wat na sius kya. Napaneng yok shipe na sin met ma Moses samsam na singe. Met malal fungipe inkain ita pangat timeless appeal singe. Statulan kat papa matake kumewala mo kum wise mapanang nga kumina kes makin gela samsingal ya fasit korte kata na efo ka no kuyak degrees ka loslan gat nga may imperfect malan gat nara testimony ke malan gata ilorela in our wise decision o maain alam lalen for sinakfasiyakle nara buksinge so kasa ildaga nakkalem minasin dalig Israel nga efaka oyen malalfung ilawos yurin gata na lapan malalfung isingan pa determine effect kaya si oyema sikyaki mo lalusan. Na paneng akalemila finne matalal fungi ke kainin matwe. Ilos kain ngadang liye make in the lens of God. Kadita mangela kaya samsam kunti masap tikrilal mo si sangi. So kaskil ta kagyoleng mata orela emphasis na yok. Na emphasis si mga kalimita na taring masih kami instrument deksin loang na kaya pa masaplan God ukwe mamit pala malsang na si Kias elosin kay norek magin mange when mapaya Yeshua's my kasha aspect of their living kadito ala talignin God ngadal me shikye dalin fashki mosaic longan tagadita pela elos patate peke pelpas nara so gas ngete ko inagas maginilos efine ashmailos ito mo efine del son na kanaus la masap may dakyang sil Moses nga son na ashpe met pala madel kanaus sa mailos faka na eshek pena kailosinte tangalya dat ngal si madel finrak na kikimola mayan so gas ngel ta kain usi oye mailosin sensin kekun liki illegal immoral activities adalin kain lakshini focus ke multi may alana askalena na selos
Naki kadada ka naki shamsham kunyan sogas nge kadin ta kalila na siya mo sa sogas nge e naki palon pel masim na sogas nge ke katkan vakla authorship e naki len masogas nge simleo kumdagan shela leki structure shi ke bukshinge kat fin loang na ke na ke outline shi ke nge ane nar section al kush pa ke simle ki kai si palon pel eke kai si author ka editor nara si facing vak masogas al Solomon pa introduce ke sapta si fossi na daga pete akyokiyak ke section si akluang men section al kush ke pang sapta sini ke sapta ya na academy yakla Solomon ke pelin karangunen United Kingdom lal da Saul David ildaga ke yak yang fuko itnal chi karangunen mo ke yang ngaul ay bena na ke Saul karangan yang ngaul David yang ngaul na pa Solomon ke yak ya fuko itnal chi BC metigi sisan gata na daga ne ke ya fuko tolngol chi nara date shima delu shinge pa simle mga ke 10th century finka dare ke 21st century mga simle ke 10th century nanaki kattaga na ke soga sapta singal fossi mayen soga sapta si ni ke ya ildaga si section si aklu na panang section si aktolunge kumgan sumage soga sapta singal fossi nagelongol lu fala nige sapta singalon gosh naidel allut nage orek malal Solomon section akakoshingan imda ke sapta longol lu ke sogas fosingalit course nige sapta longol akos fostol ngol akos na sium la kumgan leke merichingan mo gas mata ko selos ma lalmet met na identity ke wise men nga din na academy equitated uncertainty siya sincinge na fact mo siya mamedi ki pel Solomon na compile ya ki na pa itakyang na ke nakatwini na ke section siya klimekos ngita no indaw ke sogas tungol limekos sumikilongol ya mun sapta tungol siya na phone na pa ke sogas nge na soga simle sil Solomon da nagi in compile to kosa esikaya academia ke sogas tungol limekos fosian mo these also are Proverbs of Solomon which the man of Ezekiah king of Judah copied to kosa wo singel copy mange pangisisin to kosa wo Judah nakipel sima to kosa Ezekiah el kolnge kapsha nagikol Solomon na Solomon el shafla kiyak yafuko tolngol si o Ezekiel da ka madaw karangan en Judah ke yakit fuko longol ya fala nage yakon fuko ay ngalon kosan nara mutkayak ma en sima Solomon el da ke section ni megos shinge siamda ke sapta longol megos ke longol ya pa kalemi yakma Ezekiel da ka smasta mange first na mit na ke section akon gos shinge pamda ka ke sapta tol ngol na fala na ke ikesalan sapta tol ngol si pa ipsa flasi ke na ke sapta tol ngol si fasina ke ya na kalemi la sogas masim na ke tol ngol si fasina ke ya ngasim na sel akur eto ko sa Lamuel na matluongan fak mo edal de ma Israel del mod ko mo edal ma Arab
Ipsa flash ki saksinakal ko siyan. Pa sapta tol ngol siye na. The first singaw ng tol ngol siye. El tafel apen na rek malalam wala. Pakyalim yakke. So gasto ngol siye fasi. Na rek maganyak. Anayin ate siye na madel rek magandagi acrostic poem. Makadeta ke. Poem suko malo simit ke. Siam na da siya. Mars stanza siya wagit nga lang ko siya. Style in simsingan rek maganyak ke. Na pangan siya lakun. Sectional gos ke sokas. Makadita ke. Nakadfilo ang nageta na. Kifak mo. Gayan masim na siya Solomon. Anil appropriate. Mungkin siya to ko siya sapta ko. Swasta ngol yan katol ngol siya. Ay betol ngol ako siya. Akalimila kadin sang na siya Solomon. Wisdom and understanding beyond measure. And breadth of mind like the sands of the seashore. If I wangan siya lalmat-mat, itiyak yang nasin siya matsaya. Wana lalmat-mat si makadil, mong yang kaya Solomon kaya. Na inusi ka ta receipt correct mala Solomonan. El author ye sokas tausin tolu, kumgandi ke siya to ko siya, sapta ko fastol ng luwan. Ay peke, Ecclesiastes nga luwas siya. Nga ni fact la, akalimya kangan ki, sumasla, tamasinan niyo kuma pa, ngan matal pasang guideline, guidance na sil, dan sumasla, may sokas may dakyang na silingan. Nara, katakata lila, papay dakyang na sil, kay onla Solomon, siya sumasla ki, matwa matalala. Mut kuyak mo sokas nga, sumasla ki middle years lala. Ecclesiastes, siya pugin lalmat pengan. Ke falen siya fla ki maulala. Palorek magan experience ki maulalan. Nataka na siya ki, sokas kita na, ano nash fivefold purpose si, mataka na si kumge. Na kumge ito kamdak ni ki, sokas sapta si, fastuo na ki akos, ongos patamalipan at kakatayakihan. Attaining wisdom and discipline. Inis lalmat-mat. Oye, makumarama, itala, as guidelines kuminan vaske. Akluo, for understanding words of insight. In kalam ki kainin gas nge, na perceived depthness lan, kalam sima, alina sumlal. Aktolu, kuminta ka, inkonoyak, discipline mamenina nage, moul, sima, easkalme. Na panangara, inta ka inak malala yimang, kialam ki sokas, ngay, ay penakasin papalya. Anak din long dana, anan riddles pa nga Tasakta, en si man ka na si kumkaya pa, si pelan pa. Nga kumin, ay penakataraki, ling original sing Kung purposefully focus, kumin liin na pa ila message mo nyak ngan. Nara kumin kan sang, o yan na kayo lomin kan kunay, kumin islalmit-mit ki. Katitala, kisogas ngil timeless appeal kayaan, kain orek makunyaksin, niya si papasi, in impart, in sang lalmit-mit, nakikasyayan manner lang dalik na dalosa. In kain sang benasin, dalik tumukulyak, in kain as mental skills, ma-ethang na silos, naki-wise living. Napanangara, elsum naki mental skills, promote wise living, nakatlit development matakopeki, lipshayan sokas nga. Process sipang, el challenging, ta finsiye fale ki, iplan discipline kaya, reward kaya nilyok.
In fact, kata mama, tako in kasha, if walk nga kumin lo ang nakipuksing proper ba. Illiterature mausina shish, wisdom, kain promote na si kom, elements, my kasha, my usina shish, oye, nakimol oy. Na pangasipin me, takalan sokas ngayon mo, yok na kadin sang na sindalik fosh, kapek, ma shuk kaslal met. Dahil skillful ke, oye madal approach life ladala. In mo, malo sak fashion related to the Lord. Nara kadali pe ke naki accuracy ma akademiyak nge, kasing rek makin, when natik, rek makin yak ke kadali pe. In academia, relationship sila Solomon, naki audience lala. Emma gilfa kange, my son, kalimnatik. Ate si penang pa katlina ke neke lamuelan, ke sokas tolngol siye, fossi na ke luo, anale nuti pedalik, wen sinatal. Ka finnin da ka, in kain, samsam kun penasin, en sinatal. Nara, kat finloang na ke meaning ke proverb mo kadeliela, ala short and sweet. Ayok kalme inside ki ala yok sipe. Na panang rata ko, anake ta ko ki malutu chim singa inta ko kayakat inkashakat ki human character and human conduct lo kuma. Ki nga makata, pa ta ko ki context ki plan bel singa and nga kum ka penrek magamen el timeless appeals ye. So kas nga alena focus ki malangada. Character lala, sovereignty lala, faithfulness, matal lala, omniscient kita lala, omnipotent ka lala. May inorek malala, blessings patakakia. Inesi nga Yahweh, Lord, esamanya kisoga sabel al nga litkos. Nara in Mashlon bukul siya kamit sinasin God, alena kyokiya kibuksing mayen takoin kasya kom, kasya matche, ke Solomon esaman ki belsing ka finalamwel ke simuspenge. Mainu si katli, wise living, and sang and kimapay mga kumin aske in lalal fung trust the Lord. Nara inaksyafi sokasa usina sikom in being rightly related to God, being rightly related na sinmatwiya siya. Samuel vertical, nga kung subonsak singa na yun God, sokasa relational. Master kom na sinmayta. Pamilipan nga mapangayan singa tuwiwaya, inkan shoot na siyang kuminkan kasikat, and siluwa mga tutulage, kuminkan ko, akon nila, lamala. Right, kulomalap tamal triskal. Ali mo follow dito na tapangan knowledge commentary Father maging inakyok inon pick a reference land may flash nga. Managawa maging kung maging may flash ko siya. Na commentary si mga idea follow nga pang Bible knowledge commentary. Managawa tam triskal lakataya pakip commentary siya. Aro commentary siya pa na nga ito kakataya inkenik lukan me nake wisdom living they're gonna get righteous wishing opposite land ba wicked foolish na banga o yeji ma siam sisaklu sogas nga taga pain ale usi inkenik lukan ng kalam na siya na fact champion man nga tlalie siam su ko meta kadash ke sogas su ko meta taga na me land may na gadin or makin maneuver mo ching pa le kalan ke sokas nga sokas ton will chin phone na kung kaya na
as a parent lain chi mit ke malam chen kom ridi soka square mit na February lan aklu ridi soka siak lu bang kada liya na soka sunga ta kada na foundation chi mai nan academy lan men ngin na sin na pa parents na kada sung ta na bang foundation lan me unit chi mit makadili ki having fellowship papa sin neshi Adam and Eve bang organization ji makadilaki it make fin fellow ultim tanch na vingum dali or malal shetan el dagan kanaus la masin foundation ji lan gat bang parents na mai sang support parents kan pakas lan gat magain na Fakya wo yen lan met lan met wan met kan jibat kan lan met lagay Solomon we met chaya ma akalam yak bang inta ka kitetrik na das nga lenchi soka suku when ka loin ta na shetan lu she video games lu te u she ma shayang na main kada ta na grow in the fear of the Lord by nakadayan. Pang start point lan masing for sheet course. Shangin sin Jehovah matawan nita amit lalfon elos players sa lanment mit ay cashin witlu. Nakatatagal dito na pangafagipyan niya. Righteousness wise, opposite lan wicked. Foolish. I think that's the example again and like a team element matataga shalik malungan na masimit tagangan pa wisdom wise kusum nage opposite land na folly fool lie inganangan lie gasingan ke kiyo tataga na righteousness wicked Righteousness is right living toward God. Justice is right living toward people. This is practical living. Pangalan matching. Kataga is kaslan God apply kadin maneuver nage me discernment kadin shalik right from wrong. Nakadeta of kaya mga even got the riti masimit. Nakadeta of kaya mga lutut pa siya lutut siya kaya may doctrines, instructions. Alle tak that kani kaya foston mo tolu kaya soka sukoy me. Nakadeta litif katlik na siya kaya masatawa siya pa magin for the last 23 years. Mga ina yung taka na kaya nanaklas na kaya proylas. Pero na kayo York super in gallon gala. Para wangan right living chinga. Para wangan land machiga tiyan. When by design folly wicked chinga. When I come from foundation chila makati laki siya na tagan kanausla. Nang usi example si ma study for the last 30 some years tana show ke Black population. If you go sleep, matching it na inka yen papa taman me the click shaling talashin chill, talashin pray. That is the function lan policies matagana get see a group in Washington. By design. In me that kanaus la foundation chilan gatin. A lot yan inside my nagading kalam ke Kastan gat pa ekay digas kadin maneuver liye ma separate right from wrong. Masing yok supe. Nakatigan matake masing nigang manlan gat. Ngon siya na masang na sil Solomon mang. May wipes mo sila soka siya yan. In kololos tan liye na pa ila mesing. Na language may singa takan kasama. In the presence and leadership of God the Holy Spirit.
Pangit discernment, pangit wise living siya mo siya. Kadinin na ka, then point ka. Luto mo datolo, for singalon ko singalit ko siya, kakalan. Pwapang nakawata ka ngon lang ka. Ngon singan pa na nanin ka. In usiya kalam siya mo. Kada or makanin fact na sin klik na siya. How to live wisely. Yok siya baga ni kalam siya mo siya. Yok siya baga din oral. Pero nakawa, mawil Ketitik natas. With that, kataw siya, for sinige, eat course, right la women nagawa, proila nakataga. First part, first year, toko yan na daw siya latam lagi. Kriskal lang taga sitbe. Siya punchline na kaya. Agat siya kipel siya nga. Pangan. Sogas al Solomon, when natal David, toko siya Israel. Inito alignment by the lut, in akulin kaya sinatayak. Inito alignment by a lut, instructions, doctrines. Papang nakawaw tago kaya ngon man ka, arshipain duty, lut. Inito alignment by the lut, in akulin kaya sinatayak. Ines lut, in our alignment by. In she was, and anan ka, she was a wo. Papang nagawa daga kaya ngon ka, arshipain luti, in ka inak she was. She was pasang niya. Just living, justice. Insang alignment na sinmait nakun, and na sinmait force tayo ka alignment mo. Pang masing katuntak sambam kunya, ne papa, witi na sintalik force. Mendal me, tal naive, tal gan muela na, sambam lan mo ito. Tamit lan mo rin falong, ayokalik ito ke, at tamit ito fasang papawo. Ino daw siya so kas, akata ya kas lan mo, akas luk melalos. Ang forcing siyang sinchova, matawan ito, amit lalifon, elos puler sa lan mo, kasin lutluk. Nandag samsam kun, righteousness, wise, lying, wicked, and foolish. Apa taga? Lalifon, lanmet matching. Ang yun nakadeta ko nag-proyo, proyo na nakataga si Joseph po si Gash ng tawag kefash. Proyo, papagat ko lumalap kay Gash mo. Kat ina na kumin pel na kayo papa. Kalim lom lan met lom ke or ma lan ngon lom ingat kay sien pen kat ke mo sing at gadin ale. Ito ang kenek pa yung mo kain. At ako kikas mo lom. Genesis na Revelation ke presence ko lan kat the Holy Spirit. In pen kat kay sien in pel na kayo ke mo sing. Tagadin sien masyasing siya, ako lang nakitakawan. Nasitigat, kadinidal na start point lang managayo pa kadin siya ng issue. Katkulang malap kaksigin kong kailan siya simitang war. Amen. At bangan, katkulang malap ke proe, katkulang malap ke cash mode. Tafala na, or magkumpa na commentary siya ma, tamil church kalit magingay. Siya fakin na yan, Bible knowledge commentary. Nakatili mo, positive sa kunnekan, negative sa kunnekan. Positive, positive sa kunnekan, katkain classify mo, righteous, wise. Negative sa kunnekan, wicked, foolish. Nabing kan takli o yema shalik nganda na kas na wo kas na kulo wisdom folly fool opposite lan wisdom righteous opposite lan righteous wicked life dead knowledge ignorance
Positive, negative. Kaya kluga. Work, diligent, laziness. Orderliness, disorder. Sige lieving got tolla malam na phone si. So casting a bella euta ko o yes makadin shrelik mawudi ki makuluksin at lik nata singa kap kellen na kayo. Nakat tari ke February katruan na ke March she'd been am tak ke len si mit so kasuko ime. Ukwe pen na len tongo. Na kung kan taga mixi siya ngan we pen siya yan pen na daily devotion si makataga na kaya. Kading kalam kaya this is how we ground our especially young people kastan God. Ina nas routines, ina nas oye si makatrail. Fashion. Kataga me, wala los proy, reda la masin. Papa na rikik me, daily devotion nga kataga kosan lang ni si taga na kayo. Ki we matlasay nakataya masin. Na masin taga ngayon pa me, grow in the fear of the Lord. Grow in the fear of the Lord. Pange me si felasho. Oslo na gay course, katrede la pieng. Nadagam tak shalik ipluongan. Righteousness, wisely, wicked and foolish and na. Elian ala, fingom li foolish, wicked sing and na. Pati pel na kayo mang. Side positive sing ay siya kundi. Umne pang Elia sing. Elian na yok siya pagkadash kiyang. Good. All sing man yung pamutu. Klik na sing pamutulik kaya uwi cash mang. Okay, nga kap kapay kasi ke. Or siya ni engine ngayon ng taga. Imoman la. Beti nga sumdito. In other words, when the discipline, siya keyword ke sokat nga, but discipline siya. Pamasingan, kaya siya. Pataga ke, luto mo dito ulit. Wala nas, actually, kung kaya, akay, actually was siya. At ito ka na, man mo yung nebe masing. Na ito ka na, foundation siya mawda ka na siya nebe, at mas, metiki, lang sa siya nga. Paro, kat fosyak na siya nga, kasnan ka, Jesus Christ, ilwangan nila. Naro ka ko flying kalan kila, are you growing the fear of the Lord? Having got me, kadisel, laligi, section closing. Kung may maasin na katram-tram kinigaya, pataka na papenay, inantaga na kiyang oya siya. In other words, we need to go back to God. Paano nga ata siya? Nakadin susta kiyang ngan God. Kadin ito fear siya. Kadin ito may, re-fear siya. Pero na ka, 24 hours. That's the way we navigate this life. Got sojourners, got foreigners na get fellowship. To maneuver through it, Jesus Christ needs to be with us in the work present from God Holy Spirit. Kat hindi kalam siya. Na lang magpatlala, ito ka na siya po, magkatsiyang sin ka. Na foolish, unwise, wicked nga, kaya na siyang siya. Narayanan na kalam na si Kom. Evin ka taga siyang singkat. Isusta kang naman ka. Kataliyan na pa yung yang. Nakati mo kat wali kimit nga mo. O kat taga proy ka. Usi. Lang ka lang. Bakit ninyo klang kat na ka. Pangat parent siya nga. Pangat great commission siya nga. Nakaya ko siya ang ministry focus na nagkamitlas ko siya. Sige di opposite. Positive na negative siya nga. Na there's more negative than the positive. But kung fact mo, positive na get mo, sige liya katliyan. Naro, eving ka tagamtat kaya fos luo faro.
In Nederland met lut. In Auckland cash in het pang spelen so casting. Cash land met Solomon we met gas willing so much la. In die tika tu se challenging. Nagat te long agat moeiken practically apply to our life. Na ito ka vlog pa na da ena ka vlog na ge extra sa talong. God lên Shabbat na mấy nghe phá là cái Ten Commandment. God il the guy met Shabbat lên Shabbat akulen tu lên Shabbat na zum ne papa mit chai. So God Jesus Christ Lord of the Shabbat na mấy nghe na vinh cái này cái kastan cái làm cái mang cái lia là mẹ sinh na cái mول cái lai phương ite usie wisdom chema but me wisdom chema practically apply to our life knowledge kumitom mange omtina me apply na ke raw knowledge raw materials in our shoe omtina molke wisdom you actually use that knowledge apply to your life na patago ke sokas tagad na force lu na ke on coaching and usi na pa purpose ma tamna treskalin ta kakate yan shipe me shipe lam sokas nga pa taga masi met nga inita lalmet mo look mashing to know wisdom and instructions nakada sumta na Bible na kayo daw kengon man ka archipain luti instruction doctrines Archipain luti instruction doctrines Archipain reproof kai Archipain actuoshe correction Archipain akataya me much was instructions of righteousness Bakas lang God nakada tuwin siya ngayon kadin lila na paila inata lang magmadalut doctrines instruction kada tuwi na operating mode Jesus even ay lakalan operating mode siya pa me itak taligi pa pala sinata siya ng yalong dolo nam siya so wangan lutut correct doctrines instructions wan kaya correct kada na para lang kinagsusayang messing in kinagsusayang folly fool wicked dead ignorance laziness disorder failure anger unfaithfulness rebellion cheating lying dishonor criticism pride impurity lisong taka na taka if a shikya when wangan instruction in ita landment may dalutlu in Auckland cash in ita to know wisdom and instruction to perceive the words of understanding kadasum na Jesus in mama el pa kalam sina felang kanto stikit ko right taklep katta na altar of incense itaklep nara kadali furnishing tolungan intagan apply na shish kat patimpon mi siya wana po nila kalam nga na soul pa itaklang na may soul siya personality large imagine the way we imagine stuff conscience large reasoning, memory, affection, kada lang na mga abstract, our inner being, mga lutut. Dan met lutut, nas ko lang sin, alikalan, met nagawan di slide siya. Pangan. Kada liya na, wangin mangan. If
Mình chỉ sẽ quan cái mà cái đặc trưng. Đi bên phong phát ngang, mình cái thế sao là ligi. Lên sao sẽ xem, sắc pan nó mà cái chum nó bảo chum. Nào rồi cái liệt nó negative side of the house mga samram kun. Unteachable, envy, talkative, misery, worry, unfriendliness, drunkenness, shame, poverty, enmity, bad company, anxiety, sadness. List goes on and on. Sikyakin yan na siya mga yoktigi positive side of the house. Teachable, contentment, quietness, pleasure, trust, friendliness, soberness, virtue, wealth, friendliness, good company, hope, joy, generosity. Kadali na good side siya en shutigi. Fototoligi bad side siya. Na make me, make katisal la Jesus. Katina liti. Solomon el sumosla prophets ngayon me. In liti wisdom lanmet mo. In me, inita lanmet ba na lutlut. In akin cash inita. Tipa nga diyen ke sikyak na getlik fos natas nga. Mga yan na pa'y kataga o yung mga liye ke Facebook nga fakat na pa'y lakatasya misin namin kadata ka fosit ko rakal mo me katiba na siyang singkat narakat oraw na makat mo pag mo yung na sis insang akin siya uye temple silang gat nga molin ko ay pakadarang wangan molin ngon ara wangan wisdom nara mga akademi mo papan na pa ng liti mga tekla kadaro first of all katin na mo ko when nga liing kayan party reke Christmas tan siya ngatan na tenorek na ke music mo rin nga te nga may isang flat ka. In other words, katina siyang singka. But she facing a fact mo, grow in the fear of the Lord. Kataga may tapakatrampram kin digi na Jesus Christ. Kadak flat ye fashion digi na Jesus Christ. Si kata Mafat na pela. Evin ko mars ke kalam man ka to me dia mange ko me alitang ko me tang kun na pela. Mange gat somni gin mapai malan ka to nara. Ina nash proilas. Ina de doing project ta gadin flot na jak ko lan ka ta ingin metigi back. Pange oye si mate ta gadana Om ni gat Lars på en Lars på dashkingen. She'd been calling me my fact phone. Therefore, when condition la Jesus ligi, ako makadalaki atar. Therefore, mama fashi the go gat esla. Ushi makikiepsi. The bangar malanchetan. El que es la wisdom siya nga ligigat. El que es la may pesyong suna. Wang le game. Le. Nara taga me. Itakta na siya. Man kalim la. Matlas ko siya meta. Dal fast na kaya mapay. Mawu. Mga taga. Kaya bagat tanim siya. Panga ako kal shetan. Shetan el pen. Rada mana wuwo siya mo. Mana kuluk siya. Kumali. Oye siya mataga sikyak wot nga. El tagay nis la wisdom siya. El tagay kanaos la luto. Dal taga matal lutimate nga mo. As pasyaya. Te tayak siya matagal ke. Siya na siya reflection. Pagkataas ka nga. Pagkata ka nag-fostolo. Ikos alkos na napanangan. May siya nga instruction. To receive the instruction. Bang siya penlan sokas nga. Instructions and wisdom. Fosit ko sa kalimye.
Paki word meditation and the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Shakpana me land med lutlu. Nagatlie alle kalen manaklen again. Ganik lu ma sham kun. Righteousness, wise, wicked, foolish. For she cursing an akalim but the fools despise wisdom and instructions. So me or forcing a liquor akalim me. Behold, happy is the man whom God correct. Bang she purpose lan me. So kasa me correction she bang. Actually, kat me. Itak la pay for when might pass most a lynching. Take Babunagawata kagangon man God. Archipain luti kai actually. Katina actually katina luti akat mange. Tena kai akat tena actually akat. Tena luti mas luti akta yaki mas was na church. Whenever ngon teba rala mashing. Tasakta may tas ko driving ke ngon in point kom som na ke leng mata siya. Leng mata siya. Pa uta ka ke ngon man God. Di ba ni formal le sam pramangan 7 sekund megos fostong dolen. Ay siya na kalami 7 sekund megos fostong dolen. Itak ta section na closing. Jesus Christ by daktan. Itak ta soul large our personality. Nakadesi ba fact na ya. Kadem kapko ba forget ke me fear of the Lord ching. Kadem kapko ba forget. E kaya kalami mo me spiritual wisdom. Kataga may kapko ba ke siyang shin God. Okay, takle Jesus nga forget o yes mga umito Jesus la kang man God. Umli naro Shiba na taga nakalimi na siya. Akaya God. Instruction, wisdom, instruction nga taga usye platform siya mga kung makinlan na kayo. Kadin wisely maneuver through this life. Katsamram kun mo me mol finchak. Our living hope is standing, sitting at the right hand of God Father. God siya Jesus Christ. Pangan life me wisdom living jing. Kat siya masyasing kasaw. Kat ilo siya mala may kasaplas 9 kasaw. Pangan lanmin maching. E fakat when getting in mo suga aso Jesus Christ. Nakatikan siya masyasing kasaw ng mo din lanmin lutut ka mga ifingon man katwangan kat. En na pa for laule klalal fin ngon man kadin utchak ngan kat. El pa point kat refill ma pa ye. Na kaya kat sala Jesus Christ ngan. Kata ka pa si fuka mga skeli Leo yes mamat ko sa arske ngan. We cannot move forward. We have to move back. 1902 project. Som na kaya for us to move forward. In other words, kadinan float na God. Through his son. Now, metagal yun nag-oya, nag-recognition first natin, nakatinala dahil agat sang dal, para mawangan siya pa, mask, liya tuktapin, rekate, ten manakyan, liya forsaking. That's not wise. That's foolishness. Liya practical means, mga mtag, samsam kin nagya, may foolish, wickedness singin nagya, righteous, wise sing. Katalong dagat sumbikin na pay. Faithfulness, opposite line faithfulness, unfaithfulness. Obedience, rebellion. Honesty, integrity, cheating, deceit. Justice, fairness, equity. Injustice, unfairness, inequity. Pang foolishness siya may taga false equation. Therefore, when one siyang sin God,
the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Now, chat na riga first lu, tagal na ke first lu na instruction, lamit mo ngay dakya. Utaka or malan may din pen kat. Now, tuk trick na tas ngam siyeng. Talban mo, it's normal to really tuk tap ng rik ten, rik manang rik sa, rik keb me manake. Wamin siyang. Ngaliye, mga katina, kaks katina. Wait a moment, manapar. Pang pening par fikasi. Evin par katina la. Element ako to ke wisdom nan got my using katin the element di make or sakot. To ke gospel sing got from good night there. Crucifixion shit. El chup la how ye ni ke todo. I want course. I want fast. Again, yeah, the makadash ke machine. I didn't really make it relevant by our alignment with the instruction for the last 23 years. There's no wise living. It's all wicked. May bang. Nara, kada chiba. Daga in fact, mama, katindi akilin kasa perceive kaslan God. Kada perceive akilin forget kaslan God. Inu siya kalim siya understanding siya. Etayak siya. Kada akilin forget. Kaya turit makin watered down gospel siya. Marikles yun mo ito. Di mautaga kang online ka. Pangan disconnection. Kat disconnected. Di ki mamawil si mautaga. Met di ki lang sa siya. Na siya pa kalim yun nag correction or lang akluta ka. Di siyak pa na. When mamita ra. Ngon, makadal ra. It's really one matafong lagi. Wang na pa matafong nega mawan ka. Aman may pakul ka right makin mangay. Aro mesik ya pangan. May ilya pa katien. Aro kata ka first na mit nega. Me Proverbs 2:3 if akalamyang. Yeah, if you cry after knowledge and lift up the voice for understanding. Katinta kalina ke me o yeshima ikyak manakay wana shish. Katile ay laku lang yung shima manakay wama kate shoot na shil. Wana meto. Sakta ikor fosit kor sakalan me. Katin liina ke fos luone ke ikor shinga na shipelan soka sa bang inu she wisdom. Inu she understanding. Inu ti kat malan kat na ke language mo. Na kesupin may tore lang kat patat yang nage makikiya fatin ye kastan nam sing mong tolu. Now we need to preach it like yes, we need to turn back ingin apa foretelling sing kadin nga nakalim ni nasis kat somniki kadin follow metigi patle. We need to come back nage landment mo. Ingin ang mali nage decision man mo hindi yang wala. Malong ko pay bang the church mo gana government ba nalasya. Ale lost na pay. Na kaslan got back kalam no lost na. Dilipan kaslan got. First told you to receive the instructions. Wana ka from kun get instruction na. Instruction ngan me ba academic first law it course all course ba supplement course singal it course. Sum na gay pusingan me course. Ka so ka singan me course first me course. A fool despises his father's instruction, but that recorded reproof is prudent. For singal ka sapta singan me correction is grievous unto him that forsake the way. Kada loing dana luto mo de tolu for singal ko singal ikor pasang propinyan. Luto mo de tolu for singalon ko singal ikor pa akalamyan. Mga correction
teaching, instructions, doctrines. One na rosh. So ka singan mo orton mo lu, akala me he that refuse instruction, despise his own soul. Now me ngariti ma singa nga pange fin shaklal sietan, pange fin shaklanen mo. Te iskat taligi mapaye singa gadin me, takan na ke loss singa, takan na ke may ongay. Satan is here to steal, kill, and destroy. That's it. Nothing else. El takan pushekat. Nagekat liya mga kadin taka liya nagelan machima katramram kinga na. Where are we gonna find it? Where? Kekastan kat magay na in the presence and leadership kekas may kat the Holy Spirit. And magay na bagay reveal na siya smashing niya. Na siya na akalim niya. But large. Lakong siya nga na long. Kung may long na inakalim niya na siya. Akas makin niya kat nag-proy large. Bible sa siya sinatas nga tinawdag ka ngan ka. Arawan makat sang kitit-kit natas siya. Siya na akalim niya. Wangin masam nititik natas siya. Nara ilyang na yok siya kadash ka. So kas luwa fa siya. Usi background ang yung kalam ka la. Kung may kalam ka righteousness at judgment, equity na ga mechaniklum na gayo. Evin kum me, kum sukat. Into ka kyo kyo fostolu siya. To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity. Nakatramram kin masing nga katashikpiang siya. Akala mo masing nga righteousness siya elda na right living with God. Justice siya right living toward others. Pangan vertical, horizontal relationship siya may na lanmat may pang. Panga o yan me molin lanmat man kung siyang ang singkat kada ilusot kon lang siya katamit era wopen ang sinmat siya. Just living toward others. Righteous living toward God. Kung maramana kayo what to glorify God, ukay masaplala instructions. Kung ukay me law, masaplal, precept, testimony lal. Kung ukay, o yan na phone. Tamal treskel samram siyamsyok singalya, bangan. Siyamsyok singalya, emphasis, reputation, relationship lan, me masaplan God. Testimony lal, precepts lal, statutes lal, commandments lal, justice lal, me cast lal na we ordinance lal. Mga na phone na taga repeat ya ke siyam sukungan. Napata ka akademya ke mga just instruction for wisdom, equity, kumulin measurement, mga kayo across the board equally sang na sin matsyayet pe. Mga natin singan. Kumti self-gain. Having nito na opposite lang mga from queen. Measurement, negative, wicked, and foolish ways. Kumtaga injustice, unfairness, inequity. Pangan o yan kenek sukuma tina taga siyang God. Tina taga is instructions lang God. Nakamedya na mangan taga penapoil na kaya o yelash. May taga shuk inchifena ragat chikya mga head in church lasha, in government lasha. Unfair. Now to really combat those, kung taga landment batlan ngon God, Jesus Christ, na kaya example sila taga set fin fela, kung mga tang na Jesus, wan makuluklal, kailan mo ki nakimakuluklan fel. Naro kung live rightly for God, regardless of any situation matagap, me line kong, akulukya kong. When example sila Jesus Christ pa umukayo. Mga insyun ko makum fact na medifo, long sisibang. Pang wisdom, kat mawikun, kat me salaklakin flow ya, agad matang hindi o yesima, Jesus matang la, akustlangan kina pang righteousness sing.
na orang mo na sin matchay na kay wap. That's wisdom. Kat apply na sin mo larger. Instructions of wisdom, justice, judgment, and equity. Mengen, pangay masokas taga, pangay shipelan soka, pangay purpose lan sokas. At sin befart na mit. To give me insang lan na sin mit nikun, na sin mit force etaya ka lan mit. Na meta ka na pangay enjimay taga. Alle ene na po ne papa shin alle tula ket klik natal we click force natal sing kadin diti latelos me lan mit sing na sipa na ko ngai nan sipa sia kat na kadaliti fakat klik natal sing ngai finga makin makikiap sing but this is really ako plan move forward na kema sing ne kana na ifin ka tata na mit nga para la mga tinaw ta ka online gat kada fast na mit fakat na inditi natal sing ke makikiap si maudaga yalong tolu na machine siya nan ka ipsingan na para ka takam tak wika yala bang kadinot magin laying mata singa fat na pela organize flow law na ke aking anin siyak na ke shuk ngan kunay na pa la me pa yeshi tana tago ke laying mata siya mashi siya laying sa siya singar magin ngapan mo pangay ngap loy na kita na force na pa yung mashi I fishi par magin kester na lasing commentary ngumeta ka na laying siya par magin yak pa sa siya singa tina chart tina fashion mashi ngar magin King James version Kosai English mode mashi munta ka ngan ka nare wicked ways slash ngay is like wangin lay for my bang transformation kat ngan madali usi lan mit ngay usi me etak ngay takam tak I tol me esta nikun larso esta oye makadara na ke molin igual larso bangay wisdom sing but they're gonna live rightly for God and live just for others. Right? They're gonna click na tas forcing pa vulnerable. Los pa naive, talkan wala na click might nga na ke luti kikiap mishenging. Nangan si pa appreciate and singa appreciate la. Kataliti faga talik na tas nga ne papa. If ingo mo makanling sa si singa hindi tituman. You're not doing any good for our kids. When ka datari, la product si matagal ke 2002 nem singing wangan na pa matagal ke ako kan gat. Para force, para yok la post le me mistakes or it again. Dal si barela masasi si de wangan ben. Na masi mai taga sietes mo saptan me or fostong dolu pa. Itakle pa chiova, kadin kalam kela. Lom nuk temple kat pa temple misengi tek la saksina klusin ra wangin me kaya wangin luti akore pang mas mayel ya meeting na ko sai na nasu was artling mata singe move forward ke or makin broken when lan mai eta ta ko ke masingan magain masi saya ta kai nak force kat ya kat mata de force ni misengi na shit benakalim minashish. Inan ka poi lasho. Click first na rasnge pa na napagan karangin. Spangay simple to the young man knowledge and discretion. So kas ni simle kadin faking na shilus. Wo kedal shit na long kapkapat ke kaslan ka. Na mninge na ngalimad katina ramasinga kat sang na program kikiap mamat nga rela, siya pa na advanced technology machine na ke gaming system, na ke television, na ke program marketing. Takasang nek tiknatas nga, walang wisdom. Malang fell upon nek tiknatas nga. I think a point na ke
mapol sumuska room saptas nga luwa kadinte itay malan fail. In other words, system lan fail siya nga tingin pa usi guidance larger. Oh, kadinan sumnal Jesus Christ who is standing at the right and kadinan taga long bel na kayo wakadin siya sa kilanment matching. Pangan o yes may na kadin ringin na. Na iving umnita na nakatero fakya kaya check na kata siya may tasat na makinmangin samgititik na tasat. Lang kikiap siya. Kumni mga ilya padash kaya. Tagal yan na kaya simple siya nga. Siyam siya siya on course, force on course. The Lord preserved the simple. I was brought low and He helped me. So kasi course. And be helped among the simple ones. I discern among the youths a young man full of understanding. So kaya sa course lime course. O ye simple, understand wisdom, and ye fools, be ye of an understanding heart. Forsake the foolish, and live and go in the way of understanding. The foolish, the wicked, positive, righteous, wise. God any na hinkalim ke, kastan God, mole ke ngonlan God, in point God in mole. Lan met ke fella siya nga. If yung kat na kada win na makikiap lan fella. Siya tan na nakakiap kat niya. The simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. The prudent. El challe loing na kamulal. Tiyan na ukay may. 27:12. A prudent man foresee the evil and hide himself, but the simple pass on and are punished. Sabi nga po yung nagamangan, nagkakas mo lang ka, nga na, o yung nga dagaling nga kung nepapa, may kujin nom siyaw, kadang nga na, to be prudent, pa foundation siya mga Genesis na ka-reflection, pa Jesus Christ, pa pwede mo siya, kastan ka, maganda pa ganyan siya, kalam siya na siya kum, kadin, fast, kamapayalan ka, maganda, wan masyaya. Siyam siya, singal niya, first line under 30, the entrance of the words give light. It give understanding unto the simple. Balance siya kimakat 3D niya. Proverbs 1:22. How long, you simple ones, will you love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Siyak pa nang kenek lugar pakatram-tram kanya. Siya ala taga syuklan mo siya despise. Pangan foolish siya. Actually, like cross-reference na kaya matchingan. Postol mo luopen. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Wait na kay wamamta ke wicked ways ke fella siya nga kanaw siya. Pang naragada taga fast naman hindi la. Kad eno na po ay kading kasha tik first natas. Elos alle forsøgning kia på jaktle. Nakat mit mata, mit kad eno na alle tuka ito malangkata kad hindi mapay ligi masatawa siya nga. Taga akata iya pwede too much nga. Fosal ko tinga siya lu. Kad in discern right from wrong. Ingin na, mit mata las nga wipan na kadita matafong na nga. It's become normal. Makuluk nga become normal, mapaya become, we switch it. Kat oralik mang, nara, may ilya ka din kalam ka. La, yok sipelan matlan ka din pwingkot, in the presence and leadership lang ka the Holy Spirit. Nanapay. Umni, ngam talnoing na kita na, kaya even, mga lakan nga wipan na paypal kikiap siya nga farnam siya. Siya nan kaip siya nga. Me, man pa na marik makinyak nim siya nga. Thought of itaklama siya nga. Siya nan ka. Yok na nanaklak kaip siya nga. Lang ta na makikikiap. Makikikiap. Kikiap na lap siya na siya matlas ko siya. Na siya, Dar changing in fact,
mo de belin na chinchin belin taga faka madan taga na ke mo eving siyang in God ewan makumay na nukan nila na pa eving siyang in God kumenta la wan makain wukla run God na may chinchin eving wukin ma men le elrisi di mana gayo benchi likas na nasisingin na pa church pa me grace period singin kadin taga syakat nak manas kadin maulla kadin sang lalal from lottery isusta kang ngan God maulla para so na floco lupi da to lufasya el kila la len mula lamat na gawa na ngena katram da mo katrek samat ukun mangel ishesh wana kapin fosno non koske so kasu kung akalan el ishan God el ishan o ya magat kan reklam mit inukan naman likal fos lime ko sakal miyang tamit lang mit falong e yokadik ito ke ito mit ito fa sang papawu the wise men will hear and will increase in learning mit lang mit dapangan na mit lan mit dapa som svenara o ya mai sang mailya na silos nakataka nage prophet Sogasia Fosia Kalamyanga, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a man, and he will increase in learning. In other words, man, righteous, wise people, man, they're teachable. They're teachable. The wicked, foolish man, unteachable, unfriendly. Elo shuk nama Elia, Joklen wela los pe, talkative. Elos langsishoy. Elos tena friendly. Kaino yangen takana ke met ma shulelan kenek Elias kungen. When kadil tena sang lan met na silos. Now, then na ketlik natas nga na we have so much responsibility in latelos na kemapay silang kat ni. When katsomniki na pay na so ben si betrakalam ke saptasngal siya kalam mo for thou hast said my doctrines is pure and I am clean in your eyes. Kateli samram singan na ke siete sino saptan mego foston dolu na ke doctrines na ke duto mo de tolu fosngalon ko sngali katna wang na pa man diakat ke pang fin saksila en mot ni mang irelik na wan metrak shiwosh wan met rakai mang ogatita la mga shikyak pelegar wang na pa actually but we nama kada move forward forget kada grow in the fear of the Lord kada kapit forget grow in spiritual wisdom malito siya kaya grow in the love for God grow in love for God grow by following Jesus. Katashi ke tasta na grow in the fear of the Lord. Insang yakyo me call crouching. Kadaloin da kegat mata ke ling sa siya wang na pa fast na mitlas. Wang diko. When tak the section acclusion. Tika katikan fast na. Bible si fun. Bible kusay lang sa si sinaras kusay nga makay na fela. Wang soul ke. Wang section acclusion ke lam nuk temple. Therefore, the pangan fin saklan and wood.
tại cái usia for section in wangen land mình in wangen me action tik na das ngeen force bang fin sakla chedan no het fast met in action film maluto do. A wise man will hear and increase in learning. A man of understanding attain unto wise counsel. So the Lord possessed me in the beginning of his way, before his work is old. Wise counsel singa taga inakkalamiga soptongol siye for singalu, and it is turned round about by his counsel, that they may do whatsoever he command them unto the face of the world in the earth. Na vinga taga lina ke counsel singa na pang si spirit masam from kinyak peke me Aisha singan si foslu katram from gin petar. Counsel singan elba counsel large. Kataga belnaga waka treaty pa pala kasmo lakatek lakating me counsel we are being advised, directed, we are being guided. Nakat Holy Spirit at point kat kagat treaty kaslan ka ne. Nakat me etak shiba land me madigi me da kat shiba crowned na ke machima katin finchak na ke met na ka wafin fella singe in our relationship lan na sing met na kayo. Nakada loing benana we're not moving forward na ke maching efo pa problem makatram from kinya. Maling kikiap si matagal na shishne. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise and their dark sayings. Pangan. Me, siya super active gorsi nage sokas ngayon. Kat cover foslu nige on gorsi ngayon na in siya super di me gors matamol treskal tagal kia. Tagan kalam kela. Sakpen na katram kin understanding mang. Kada sunta na me tram kin yang personality large. Kada tram kin me reasoning ma. Our ability, our conscience, our imagination mang ita kata na itak ta beses mang. Naro taka sokas nga kadin kalam ke. To understand Proverbs and the interpretation. Me kalin me. Kata ka na tamil triskal si back tayo na. Solomon Jivel smush na me. Tausin tolu sokas. Eun tausin jil me kos. Of on gusto ka kalin me. Didn't understand sokas nga. Sokas nga pa me. El pa instructions ma wishe. Mole si makade land within mole kadin maneuver ke every practical ways makad encounter in this life. Gaslan God. Pange na sogas nga taga wana kadakal na sogas ton mole si no phone. If God ne papa si taga aki na sintik natas nga every day. Pange instruction. Tik natas no can a relationship nga so when they see something they know how to distinguish right from wrong. Pang discernment, pang alignment with siya. Pero, yok siya ba ganun galang gala? Mga no phone na. Ito kayo ni Catholic. The word of the wise and their dark sayings. Ito Judge 14:12. And Samson said unto them, I will now put forth a riddle unto you. If you can certainly declare it me within the 7 days of the feast and find it out, then I will give you 30 sheets and 30 change of garments. Having a theater na inside na get lolly and tram na kaning refill, na kaning kalam ke malang God. Pang interpretation siya. Kataka, even got lina get read Bible, kataka observation siya ngayon, kataka
like Genesis, for sinigel makers, kaptaga todla pelas, broy, katenikas na shish, lame, for sinigel makers, ka, sapta na phone chingan. It will take time to come observe. Na kaya kaptaga, oro, masingan len na kayo wang it's really need to be really, there's nothing else but this one. When weak na phone chingan kaptaga from no dia, may luto chika siyang we kuno kan nakimante. Space mausta ka na si Tamil Church ka na taga pa kapun siyang taga nagay kan mante. That's how much we have to really understand the whole week. Mas mataga ka siyang kat from no dia ka mante. Na inakula pa kuno kan nakimante. We from no chingan we kuno kan chingan. Tuesday ka taga rela kuno kan nakit Tuesday. Wednesday, it will take time to observe me Orient passage. But in the historical, military context, it will take time. Now, watching man, this is how you grow in the word. Kung taga observe, tugon observation, kumpray, interpretation at the so observation, interpretation, after that, application again. Now, to an application, edification. This is wise living. Kung taga nekum kagas ng God, kung kalam na pa insight, in detail lao, tanangan man kat magana pa kan usin na siya smasing. You cannot speed it up. Te kung te kain tagam ta riti wang pelum na ke in redela. Ito mang akum sumsang tanya sang me artificial intelligence na the kind machine pa si kalam siya. Cut the Holy Spirit. Paano reveal na siya. Nara, landmark mo yan ang tagata na you really need to take time in understand lali and malangkat. Eh, magana pa kayo reveal na siya. Na tagata na mesingan, patagakalam niya kaya for i-questionan. Tawa kinetayat pa me. Siyang sin tjofa matawan nita en matlal von de lof puler sa landman met kasin me lut mashiban ang tot loin na kaya masingan na ita singan understanding wisdom understanding na kaya machima lal von puler sa ko kan na ngene kluga pagadaskan pa na sikaki ka karda na vidan. Misschien strak pa na inkenek luka. Wang inkenek luka. Kung wala Jesus, kung wala chetan. Wang ang mindful wa. Nakataga liyam of simlal Paul ke Rome sapta singan. Akalam mo, every single person have that capability. Makadil sang tanitala ashkatshi. Instinctively, katito. Every human being, there's no excuse, in other words. Shulena na large na game will large apa ragat somniki ako klangad. Kada lorel na inkenik suko. Ito na pa insyan mat na kaywa. Shulena lang kay shimay da pa shfena usye elya na siya kay siya. Nakanash kay elya singan in general na kay sinful nature singa. Machimata ka sibak yokye elya siya lasko sanga pa. Pracha kikiap si mauskat na mising. Aragat yan na akata yan na sin matlas nga. Yok na tiksik na tas nga. Patagaran na mo. Mas nga pa usi. Mo tibangan. Observation, interpretation. May application, edification. Ipa ko siya. Bible study pa yun na reka. Teka titaga usi makiafu wang chupe may isla relationship siya. That's not wise. That is not wise. Pangin foolishness lang fella siya. Kataga istaliki. Manifo, katasya kaya mangan. Mangkatina siyang singkat. Ewa tina siyang singkat. Kaya pasikyak wot ni mo siya ngin. Ako klal sietan. Lenta ga isla me. Katinte kap ke siyang
grow in the fear of the Lord. Grow in the fear of the Lord. Nakada grow fagake makikep siya pauskat niya. Makyal lang tang di na may toplan may tlasma. Alam siya mapaye siya pange. May makikiyap siya. Masing ito ka in karangin ka kadin di kiyap ayak la. Somni ki makikiyap siya nga. Somna ki malangkat magayin. That is wisdom. If you come along mga matana ke masingan, that's foolishness. So there's knowledge. Kadito kalim ke. Spirit of knowledge singa. Kad kalim ke. Spirit of wisdom singa apply in your life. Somni kiliti kikiyap or makikiyap. Tagal na ke or masimapay mit pa Jesus Christ magayin. Ila floko. Flok singa pakadanta sano. Now, if you got tackle on the upon foolish living, Jim. Wise living, Jim, we're keeping our lamp burning. Why not, man? Matan lan matlimay ko siya. Na matan lan lalfon ni ko siya. Dali na ako na. Pakadash kaya na. Pakan man solgas. Pakan man kaslan ka. Inta kami. Lidigat, kaikad, aksyosikad, akta yung masyoswas. Na mesingan, tagata na phone na, inwangin maeta, kaya lem nas Jesus Christ yung tako. Inwangin maeta. Kolosses apta siya, fastong lal ko siya kalim niya. Lem lan lem, tagata me, inwangin maeta las. Kadina ko la, grow in Jesus Christ. Intang na kayo. Ara, gospel si Maya tagay na kanin, may, ala dititik natas nga pa, Genesis nga Revelation, Jesus Christ, maganda pa na kanin sa mga niya na. Kaya maganda pa yung kanin mo sa kong, false man yan mo ito. Wala nang mamitay ka nila, o siya mo, Lord. Follower man na siya mo ito. When Jesus Christ, maganda pa yung kanin mo sa kong. Silela, misyengi. Cash, tokol, misyengi. Kapat. Kung man lap kastan man nagawa tayo lang kaya may kas matagay na kaya but fashion mo kipenching niya the flow on lapel no tamul lang tago aksya fila just go check left go aksya fila mo nagawa. Well, global lap. God, ala plus kiliti siya mga tago ke ako siya kata sumlang At bahin ko na kayo matagangan, inakalin ko kita kalusan, wikat kimakat matayang na kayo. Ang kain, akalim ye inewos matagangan, man matawag yung room, dahil tayo de Wolbecker, kayo na siyum, Loki Arsluman, God bless you and family, dahil shuwa to siya, kayo pa na siyum, kulo pa kayo pa ang aklo masinmat na kayo God bless you and family as well. First pa, tauyak pen sang kasikat ki mga taskyangan. Ang kain akademi na kuwasin kain sompe. Sang tafula mamakuwasis ki di na kalam si mga dis ki me ako si kata somlang Takala siya kat taka slak la ka din. Taka na kabalisiya na som. Kataka ka din. Estama phone sige maluto daw siya. Ikashalan gat. Iligesa mudadin siya tamlipan na ke. Pokla pralalan taka. Bless God ike. Ang pahin kumpe. Damda siya biyang strong. Kaya wala siyum. Lumalap pa ke fasinge. Inda ka. Insang kasikat pe. Mapange. Kalmin fasim amsingan. Kulo ke kasha na kaya wala was makusinge. Thomas Stinson Walker, kay Open Assume, Bainkom, God bless Ben Assume, Shawan, Ope, Namdalu Charlie, kay Ope, God bless, ngan kay Aglen Kombe, Shaluman, Namdalicia na Albert, Klumalap the interaction lumwe, Eki Fospe Homsing, God bless you and family. Siwiyashke, Namdal Badi, then walk. Kung binari sa ipen, ngan pahin kumpe, siya ulasan, kaya wa.
God bless you. Lumalapit ki ashlomin wikat oyiko. Tamdal bet O.C. Thompson. Aglen kom kika na kewa. Wikat tuaniya. Wikom yang pedam dahil Kenny Charlie. Blessings and God na focus na kewa. Madaga wikat parak pa pasewos ngay. I want to make sure la katena kapala na sisiwos. Manashlo sa nale yokshipe na sis. Anshil ben akalwo ni kaksaklak ni sinkat kel tam lalipan ke. Ito kala kaya sikat. Inga ni kuya malutu chi maash misingenge. Kasi faya si ma leksyon na tako manik laga din ito ke kapkapak insang sin lemkat nge. So kasi was duo falinagate ko siyan. Grow in the faith of the Lord. Ay pa naki akademiyan naki doto mo dito lusngal it gosh ka finil was singalan goshan. Kat findan ka nageta na kasan ka taka inditi kat kai kat akshwashi ka den na akataye maswash. Pangas pesira kat taka na yenengenga. Nakimakat pa paligasyan sila malipa na Asum bewelalin verify faxilal ke sites to niga si stakluk sites to niga fasung la ko sing long to lu sing sia ba da kaleming akum da ke pelak luole orekle lenge aden aksio siak le mange no kaino yange ikekla fin kat ka si Orela mo pange commitment lasha. In some na rin kat papan ka ngayak. Mayen kat met fakak makat sama na kadin na rin nung akoye. Kanya ba ka ngayak akoye rin kat kadin na ka betafo. Fall na ki malong sila lin tataf laki. Kishbin lakda yalaki alam nga mataganan mui wela lin kain Sülben akademiyle malutu chinge etatafla litu. Ke fasal ko shan fani na ke fasinga losingan afin sisivan kapkapaya kinita mawuligi makuluk. Na panang discernment siya bangan katli na ke summary statements ko matagal kishben book singe pafastu na ke on gosh na ke akademiyan. Nara ineta lalmet elutu inaklen gasin itaek. Apangan summary statement sa kumat ka na expenia ki akyokki yakkelikki fosyak tolu akos lemekos. Sülben adı ka samsam ki me quality ki moula ki kadorek magan wisdom. Na ki wisdom ka samsam ki kadin discipline kat pafosyak lungan. Ineta lalmet akilen gasin itaek. Na kasi matagal ki sapta akos ngayon katwindita na kasing di sabak mo prudent. Insang lalmet na sinmet na kun na sinmet force itaek lalmet. Na kalmen prudent singe pa ana kumin mukui akademie lakum ask compassion long mkerke masikya ka. Kung mwetla be pal na kipel fasyo. Nara my son na gil daga kataya kenge. Inda kala shamsham na sikum. Mayen kasi mataga ke fosyakos ngayon pe kat finloang na keta na. Siyan prudence ngayon. Imbecile ngayon. Shamsham kun na ke. El siya matakain ita kalmayan mao. El siya mate islal mitmit. Napangan metsima kalasek or a limited ke dalalan. Amlilipan nila katayala kalim ke. Napanang ara tako inga nakataya ke fastolu akos ni mekosan. El taka na in suba na expend na naksimat ka ke fasluungan. Pani na ke akto wasakon kosan din na. Pulokleban na ke fasluungan. Inside singan suba tako. Kaya lalien perspective ki makatliya.
ineta kalme yan sogas nge. Ka finne neta nagkikaisi pa palyak morik lang eh. Mayin, tako sogas nge, kikias na fatoto eh mo. In fact, ma akatayan si kum. Napadaga aksafi ki team lan buksing eh. Tawagan lalmet mo pansiyang ang singkat. Sikyak pa singal si sogas kong eh. Napanangaro, nga kum tiyak kayo ni lalmet mo yok na kimulingan. Fingat matawag at the wrong point. Tawag ka wrong point, singan pa. Kat refuse, kat siya nga insiyang singkat. Kat tena, akilena, ki wala na lala, ki character lala, righteousness lala, justice lala, kat tena akilin. Napanangaro, kat vinaloyang na ki, o yangan nga kumfin, liya na ki might sima, apart from Jesus, might singanin mad ignorance. Napakadaya kiki, kumfin loyang na ki, loyang na ki, mas sa matagal ki, sokas pena. Polil fakirom si, fasong lumo, kilos si fena, fakalos tayo, los matlalmet mo et, pangan pesi ma, kuminakalan na, kumitlalfon si. Kipesim si fena, fak mo kumlalmet mo ito. Polil ay be fakta sinwali lefusis mo, dahil ito lalos, los lang, masaliliglig imolan God, kinigunin los, may inupensi los. Peter el fak mo, ewan natalik na din ako sten, at Josephan ako wasin, all lang guluk, lowos meda, kikos nikun. So kas ngito ko, alana ingasikat, kadin di na ki maulu matang liban nila katayepe, kadin loang na ki siyam saptasi, askanin ganik luka. Nakadito na ki ilsiya ma, despise, siya nga istalmet-met, siya nga kipaskin ganik, ma akiya kilen our self-control, discipline, pakataya kiki, faklal Paul, ki romsi, fasong luo, dahil masak talalmet mo, tapangan pa siya ma, kaya alam na pa ilalfon yelosan. Napanangara, nga ako may finakiakas ki righteous living, patamalipan ito kakatayan na siya kumungan. Nga ako may nansiyang singkat, pangantaw kinlalmet mo ito. Napange, kuskat minigikapa si matas kayo, kikasalan kat, kadito ka ta kapkapak, inita mawuli ki makuluk, discernment siyang enda ko, intralik na siyas, pasali ko siyang luan pa, akademiya ki lindituwa. Pangen, mama, nga kayo akademiya, kate, tagay ni infalin aksafila, tagay nila sa pange, aklon singkat ki, tagay na kilusya siya ngayon, kate, praile ki malututo, nakatako, ingain, siskon ngayon ka dinagalin beta kalawasan. Sida na sa pasak may faklawas ngayon, nakatfakali ito kanila siya. Napanangara, masya kong kuminuya ki pesi ngayon, pasya ki kasla, ki pray, tasakta, kung nakmas pray pa na yung kumaswayan. Pinam lang silang gat, umawul, napangi, ngit-ngit na, kasorpang na dito. So kasapta si pasayos ng isngalo. Kataga ni pray. At kula malab siyong gat papa. Kaya kumsulpe, esik ka na siya kaya kasingi. Kadinda ka wimat wiyas. Ingain, kolak malutlut. Matakabe ka din lutut kun. Yok na kimakom ikyasan siya tamlilipan. Kaya so kasapta si first sinagayit kos. Kadinda ka kunayak na ki matawag yan siyang ang singkat na kalmayan si inekin si matlalmatmat. Kat kulo ke sokas matako na yuro Solomon me ka matlalmatmat ka fin na nagalakur ka lamwel inganta ka pa na siyas na relationship lak na siyuma yokshipe
kat fin filela kas ko sogas na kasi len e fal ben ke pusien len marsh ke kasi malem kat kaksagin gum gat papa ke plan of salvation lom kum sa pa mawin kulo si fanandum indaga misya cash eke ko kum sang na si kesben diedilal el fully God fully man el molyak tukun nandolo katang la misya katang la kalya soak na yurumay na kimas la kalemye elash lepolayot yurum maingin akkay kat matlalalfungi inakkay bemet wiyash mamet siyaw klena lash fashtikikat kadin kain ekin met ashur kat ashke yoksha da kadin esma mayin gumak kalemi kimas talom kete siede soni gayakosh fashingal dolun geshingal alkosh la los na kaywa mamatul lekin matlalalfungi kome mataksalos siyak digi kalyak lalos ayna kim flokonolma Moses digi kalyak lal lalas nipo kauye kum karangan flokonolma lagi man of transfiguration inapena ki oyesi makum orelan sel Elijah kafin ne inak in patemanonas soak na yurum ema sikyak pena selos masak na moul event si makatap na nga sikyak ki rapture maingin akkayikat kadin fashreng tiyafalayat ki molin lalalfung ilasya mayin molin lalalfung ilasya elusebe edification akkayi akka na sin matwiyasya matili matlala kat kaksagin kum kat papa ikastum tugalan akkayikat kometa pusien dalik natas matlash mamanasingena ke physicality la physical sickness ailment komurekat lemeta kometa anatomy physiology lash na kayo wanang kometa pen magat division ke sha ke fluid ke kof ko oyewa kya mamanos inin nakasha ke kumbatak si makain akfon yekatle kat kulo malap na sim kat papa kastum ke wen na dum ke ka sakir galorek makin insang unwala matkun insang unwala matlepa ak molyak matmisya maingyari na nakkayakat kastum akkayakat pe kadin kay nakkay dalik natas matlash pe makaul in prison elosin kain te tuing kaksyakin gom wana ki Paul Silas elos mtain kapur wangan wotyak lalos in tui ke kaksyak eon esenin kos lalos taltalla sindubuven lom maingyala na encouraging na shish wana katlal fungila kum tiamatul kum karangan dalik natas mam dainilya ke belsingi tatjang na ke kanaus na masa in siyak siya na ingen ngos siya na ingen kat siyak siyungat papa kesipen chaos kesipen turmoil kesipen masikyak katli ke social media ke oye masikyak in maslon metmas walla ena ke meta arlena yok fosyak sikyak misingi katli ke abuse of power e katli begen sifalet lash meta nanak manas kat papa sima woy meta kadin molken kat ngesesum komin usye constrite lash estan nak fulen estan nak falet kadin ak yok ki won na dum yakshikyekat nakmanas kashamat kollash na gaywa in tienam finmet na gaywa milos karangan losin kaya nalan loang na sin katin mas
Met siya na financing elo siya shiksin malik. At nga siya sumgat papa. Kalye madanin siya met kullasing ingan esmakle. Sharlaliki ingenik ma. Elos organize ingenik lao. Inusit terror. Na fin met malo school. Kat nga siya mista pa ilom. Kat papa. Ikestam danin siya. Talik na tum nagaywan syukum. Kasto makkayigat. Dakat fin bray, awli yak flok na yirum. Kumem kain mata, tron lo min kasao, in the book bray lasha. Kat nga siya oingi, ki matlas na kaywa, matlili matlala. Oyepe, kat mait na kaywa, fin fel singi, kung siya mista na siya. Ki fasili klasha, kat bray na siyumsiya ki kashalom. Lo siyan vulwas kinuknukin maunlom. Asa pa'y katla. Kulo malap lakom, ikestam danin siyas. Kadin Willem the lag. Fakakla, Jesus Christ, when kulo si fan nandum. Elda kami siya, tukun nandolo el maulyak. Tangla kelyak, tangla makuluk na kewa. Inakalami inoy esipa na ingen. Kasinge, ngansinge, ema. Takasyak met, kausyak met, lalalfong ilom na kewa. Lela takalang takoten lom sisin silan ngan medalom in wikat ke fasili klasha. Amen. Lo malap masyon su konge ngan baka supasak pe me faklawis nge agat fa aksya fi da ni lasho. Lo malap ke aslo usna ke wa aksya gat ke sisin si wo bulas mishing. In we are created, no sin with
In paradise, in circle long in knowledge.